I kublai kerpang khamtam ya i chief guest woman lekam EMP yang ka state ke yang i war perlai por war ayat ka por ko wakodor ngai skama kejingwan yang pi haperdi ijing bun kam haperdi ijing kakam kuam nye lene kakam kuapun Nri ye piu pelaj por ni penta wawan wo kerchan ya kani kesin samla yang kecenong menska kamjo le kwa oi kuplei ya ki nong ye chim benta nado nen hado nei hawapun teliki program hawapun teliki activities kuat penlai da kani ka organizing committee yang kesin samla nei benta yo penyo bi tekasap ngin thei ya kalawe o don shibun ki lat kelenti don shibun ki rukum bangin la ya kabante ya kala shai kala shisngi ka jong nga ka jong phi karpang e nagamenta ki khon samla shenrang bat kan thei bat hagajo kapor nagamenta kini ki hep ke barit ki ba kat ba ngadang kran hang ne kitai ki bang muja ke la kai kim tip kitai kya kran ayu kia pon ktian ayu kim sotu nre ngi dan menta kerpang e kajing ya snok tilang kanum don jingmut lada tangkini kinong elam lani kinong penya jaga dega seng ki pelong jaga dega program ladam don kita ki baya don hagan e kapor seni ki ba shom hani karansan bat lamda phi rup he don lang kajing ya snok tilang jongi katahi kalong kabadon kam haki ke baro pangin poi syagano kathong jong kata ke imlang salang kabak khamha kham janai ka khot yang ilang baro hagani kapor tong ini long ki bakloi panya don penta panya nok senyang lang haki ke baro kampe pilong pilong ke kasap ayu ba pidon kasap ayu ba pimdon kamper rai ka jingyawan ka jingya snok tilang ka jingya ai ka ketika man ka ketika diang naka benta ka emlang saklang kan penyok hangi shisha ya kata ka jing terang bat ka jing angnut ka emlang saklang ka ba khamha kham janai hagani ka snong ka jongpi Contestant number 21. Good evening. My name is Alicia Sacham. Thank you. And let's welcome the last contestant, that is contestant number 22. My name is Naika Sacham. Thank you. Yusuk enda kita gi jingrian jenok muska. Ubon jai gun scare bye ba. Yusuk you fight. Warok kini gi kontestan siapa nang gi sur yang pi jai te jai thao tem sur. Warok ki kontestan yang ke dancing competition siapa gi sur yang pi hai tai ha thao sumit sur siapa
मजा नहीं आ रहा है। Kumani Piuro, Kamtan Negi Georges, Pertujuangan atau Rimiki Sejam, Ngayinyo ini lagi nikiriam open yau ya ka riti ke dustur, lani ka culture yang igi benar. Janme rusuk Kumani Piuro. Debring buram nyagi nong pecah pergi bajba UM tarang ini ipor tu inam nyonga to kesue mikala fasam chongsa oh kadong nong the man like kam ki student currently doing my BSc Hakyang Namba Government College and I like to identify which I'm wearing tonight ini to ikpaila ini to thatnuka wa kirindi and mostly wear by Ajanta tribes Hakanuki function na niki festival kum ka bedeng klam chat skra kam teh bless you boy. Good evening to everyone, especially the judges. My name is Pinkwin E. Lapsam and I am studying in class 9. My school name is Hillite Adventist Secondary School, Munska. Pertujo tu cua dekadahan sao hadang lu perdi. Hei pertujuh nama yonga, pertujuh yo langsio, changsa odong pacnong, iriam yonga tak ka tradisional, muka rendi, chunrun, muka nira ucang, tedui tenhi bless pun. Now let us call upon contestant number 6. Halo. Teda kacan mo ko suko Kumani Piuro. Ay ko play ki saja sebab kam juri pidi palba oromo. Klem mapi. Yo mesin ni mo. Te dewa lang pi yo mesin lang I. Kanyi wa romo ki wa hinta. Te ko play sibun. Ipertu yang ato patiently dahan chongisa yang ato hadong lum kharu wachnong kublai chibun. Next, let's welcome contestant number 8. Kublai pi wara kamne kasni udah pelik por pi one heni wara kamtam yaki judges badaki nong pelai deh kamga ka wara pertuj manyung sucieng idong sa ha nenchong muska tu teranhi plechu. Contestant number 9, please come forward. Pertanyaan to asanahan chongsa anipati manska. Manlagam ka student of Manalagam Kana School Yangi Jowai Presbyterian Higher Secondary School Chong class 12. Tawaria mahini por to
Yonggi traditional, Yonggi kasi. Kublai Chibun. Next contestant number 10. Dei bertu inam yung ato kepada kala besam, wacang usa adong nek chong miska. Let's call upon next contestant number 11. Keteng chung ada iri dari padha, wacang sa hangani miska, hangani kublai Chibun. Let us call upon the last contestant of Miss Minska, contestant number 12. Kublai jan me di piwa ro kamtam ni gi judges kiwan double board knang I hini but ikublai la yaki sinjuk sing samlash no miska wade I galat kam gini wo yo gini wishim ta hagani gapor ibtu jonga faithfully lamare shong sa halum perdi miska Kublai Chibun. Dan meliang di judge wadang di wow kena bertuik ke kontes nomor 6 memeling ke kena bertuik. I'm sorry ma, warobi melinya, matapoy te ngala semua. Te pertujuan to istilah sadap, te chong sao ha dong dong perdi, te Kublai Chibun pi. Ta, tegatuan yo poi saki master ma, yo pai lang gini miss master. The master MG dulu ingutan ye, contestant ya contestant number 1. Kabim terbaik, kabim oyau sokun chongki, oyai wayai yang ini bijak bro, bijak mir usuk ukuran nyepi urok, kita bijak aja, wah kita lalu kabarisi, itu tuh jangan atau ringirsan namre, masa dong mengerti kita, kita ini kebiasaan. Next contestant number 2. Met usuk ukumen ya piwro ki wan sekilang ini atam jaule ai kublai ya ki judges ya kuat ku bakar dor biong pi ya ni do karian kendra yang ki kasih bat ringkat kawat ya ki kenam bat kerenti ki wajib pen MK ki ha kejingi le tama ha kuat menchua dai putut jonga to Indonesia sejam ngachonga sa ha menska lum berdi Kublai Chibun. So let's call upon the last contestant of Mr. Minska, contestant number 3. Dap jing sang kemen, jing no yung blai genrat, udah gerku gerdo ne gesni. Ibertut inam yonga chan hemi lamre chongsa hadong lum perdi. Ini iriam ibat yonga mangi iriam yong I kijat pru benar. Kiwa heni hakle yonga nongi ke yuspong ne kepali. Ini kiwa sabo to man ongi yang benar ke sulapo. Ini irongso ongga ke kepeng. Gini golek mango ongiga ke tatlem. Tuh gini golek wan ke Yuslain. Dui teron hi Kublai Chibun. Ini ke first round rekod gol yang traditional dress.
Wow. Larkan. Say hi. Say hello. Say bye. Mantap memang lah. Income tiga. Review baik. The Mr. Contestant number 1. Next contestant number 2. Call for the last contestant number 3. Jinglong kelung syaka jinglong teman dan hanya sekumbala badia kapor sin kasih ingin sadlor men badang rin badang kenangi biriakan bangila aduh dadumkan nojing mojang endala hendala rang bangki jengengi kadang lah kijing sau si bat kijing sau diau sejengai ngatim titat ngatim tijam alis ngamdan Go on, Laksayo! Samla di kabak koridor dunia syaka dan biang kapor. Next contestant Sila Shana. Next mission lead hard.
isi tom kadang baki jing sau diau alingan be sejengai Itu berkah. Tôi ý chúng nó tiếp với cả mà đi tiếp với cả thằng đều khi cái khuôn nó hôm tiếp với cả sẽ được khuôn gì vừa đó chân này kì mà Pak, aduh. Video mah? Thank you dang kwa sekat tu kat Nepal dan hi da hiểu tiếp sắp thôi yang ini saya video saya mau enggak halo tadi yo bingi ya kadon son na isar me ban pun klem ten bandaka lapasam thapte bhai ba thapte ko arwen ko yop sia ha ka top 5 ka teto ka shu emika lapasam thapte bhai ba thapte ka waliwen ko yop sia ya ka top 5 ka teto ka patiently dhar thapte bhai ba ka suwen ko yop sia ha ka top 5 ka teto ka yohun lang sayu thapte bhai ba last but not the least sa kawiwen ko yop sia ha ka top 5 ka teto ka Manyung Suchiang. Congratulations to all the top 5 and congratulations to all the contestants. You deserve well, every one of you. thapte no last time Mickey Irka men sim nga thot Shabangam yo iki keman Nga artatin yo syawai pindang lewa Ban kang la dia pingam kwa